cassette, pues. Angeline Champagne. Roselyne Jetlin. Que demandez-vous? Seigneur, je demande la vie de Saint-François pour le Grande grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Auditorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit nomen terra, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus omnipotens sempiterne Deus, qui per mortem unigeniti Fili Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum restaurare ignatus misericorditer es, ut a morte perpetua nos liberaris et ad gaudia perduceres paradisi, respice quesumus pietatis Tue oculo devotam an familiam Tuam, hic hodie in Tuo nomine congregatam, cuius famulus Tus, Beatus Franciscus, ut ibi audiatur credentium numero sextitit institutur, illam super firmam Petram, quae Christus es confirma, ut ab omnibus turbationibus mundi, carnis et diabolis sit secura et incedens per totum semita mandatorum meritis acerbissime Filii Tui passionis et immaculati matris eius semper Virginis Mariae, ag beati Patris nostri Francisci, omniumque sanctorum gaudia eterna possidium, per eundem Christum Dominum nostrum. Amén. Oremos. La bendición de los verbos. Domine Iesu Christi, qui tecum in nostre mortalitatis indutus et in praesepio paris involvi ignatus es, quique glorioso confessore Tuo, Beato Patri nostro Francisco, tres ordines instituere salubriter inspirasti, a que oldem per sumus ecclesiae pontifices Tui vicarios approbare fecisti, immensam Tue clemencia laritatem suppliciter exoramus, ut ec indumenta quae idem Beatus Franciscus al penitentia indicium, ac pro valida contra seculum carnem et demonum armatura, com militones suos fratres de penitentia in tertio ordine portare constituit, benedicere et sanctificare digneris, ut te famule Tue ea devotes suscipientes, te ita induan, ut in spiritu militatis via mandatorum Tuorum ad mortem usque fideliter percurram, qui vis regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dieu te depuis, de te evgeis habitude. Revêtez de l'homme nouveau et rejetez les vieilles habitudes. Dieu te revêt de l'homme nouveau, et sanctifiez-vous dans le Seigneur. Revêtez de l'homme nouveau et sanctifiez-vous dans le Seigneur. Comment?
nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes para que las defienda. Vaya delante de ustedes para que las guíe, detrás de ustedes para que las guarde, entre ustedes para que las conserve. El Jesucristo, quien con el Padre y con el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descienda super vos, hermano, et semper. Amén. Que el Espíritu Santo la acompañe. Queridas hijas de San Francisco, et chers filles de Saint François d'Assise, al tomar este velo, et nous prenons voilà demuestran su deseo de pertenecer pour nous montrer des nous que nous appartient a la Santa Familia à Franciscana. la Sainte Famille franciscaine. Y algún día, Et un jour, si Dios lo quiere así, si bon Dieu voulait, hacer los votos de pobreza, castidad y obediencia. nous allons faire vœu en chasteté, pauvreté et obéissance Para entregarse en cuerpo y alma pour nous remettre en corps nous et non a Dios à bon Dieu. y llegar al cielo Pour nous aller dans le ciel, siguiendo las huellas de San Francisco, pour nous suivre et traiter Saint François d'Assise, el pobre de Asís, le pauvre d'Assise, el enamorado de Dios. et te remet bon Dieu en paix. Vivan desde este momento, hermanas, Nous vivons dans ce moment et en esposas de Jesucristo, sérieux, dans le nom de Jésus-Christ. siendo humildes, puras, Nous devons humble en pile, obedientes y caritativas. nous devons obéissance et caritative aussi. Que el Señor Que bon Dieu, sea el centro de su vida. c'est le centre de notre vie, En este sagrario, dans le tabernacle, que es el camino, la verdad y la vida. c'est le chemin, la vérité et la vie. Vivan siempre enfrente del tabernáculo, Nous devons vivre et comme si en face du tabernacle, nous devons respecter le tabernacle. recen siempre enfrente de él. Nous devons toujours et les devons centrer dans la vie, le tabernacle. Hermanas, canten con todo el corazón a Jesucristo en el tabernáculo. Nous devons chanter à Jésus-Christ dans nous devant le tabernacle. Nous devons faire louange pour lui. Manténgalo limpio y adornado, Ok, nous devons ranger au bien. Nous devons le tabernacle doit propre en pile. él debe de estar siempre acompañado Et le tabernacle, c'est centre vie, c'est-à-dire Jésus-Christ. no solamente en la misa dominical, sino todos los días. Ce n'est pas seulement dans la messe le dimanche, mais c'est pendant tout le jour. Busquen tiempo en toda a Jesucristo amado, Que nous devons démontrer que nous aimons Jésus aquí en la tierra como en el cielo. pendant sous terre ni pendant dans le ciel. Por favor, oren por los sacerdotes, S'il vous plaît, priez pour prêtres para que nos mantengamos firmes pour nous qu'à faire notre travail en la verdadera fe católica. dans la foi catholique.
Nosotros los sacerdotes nous-mêmes, prêtres, las necesitamos a ustedes, madres. nous besoin nous dans service Seigneur. Oren por la conversión de todo Haití Nous devons prier pour le pays Haïti, pour le changement al verdadero catolicismo. et pour vrai catholique, parce qu'il y a bon catholique et faux catholique. Y oren también por mí, Nous devons prier pour l'évêque là para que sea santo et pour les cas saint y alcance mi salvación. et pour les cas sauver nous. Dios los bendiga. Que bon Dieu bénisse nous. Deus edicerne causa meam de gentenam santam, abomine inico doloso eromen. Cuia tu es Deus fortitudo mea, foramine Christi et marit Christi sincedo, dum affligite inimicus. Emite lucium tuam et veritatem tuam, ipsa me duxerum et aduxerum, in montem santum tuum et in tabernacula tuum, et in poibo ad altare Dei ad Deum qui letificatio vencuta mea. confitebor tibi incitara, Deus, Deus meus, quare tristi es anima mea, quare conturbas mes. Spera in Deo ponia amado confitebo ibi, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctus, Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. introibo ad altare Dei, Ad Deum qui letificatio vencuta mea, auditorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terram. Confiteor de omnipotenti, Beata Maria semper Virgine, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, via peccavi in imis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Santos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserere tui, orietum des sacrificis peccatoris tuis per la vita eterna. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virgine, Beato Michaele Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis certificater, quia peccavi in imis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo quicor beata Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Arcangelum, beatum Ioannem Baptista, Santos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus et in peccatis vestris perducat vos ad vitam aeterna. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, trema nobis omnipotens et misericordominus. Amen. Deus tu conversus vivificavi nos, Et per sua habitabitur in Dei, ostende nobis Domine misericordiam tua, et salutare tuum da nobis, Domine exaude rationem meam, et clamor eius ad te venia, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. oremus. Kyrie eleison.
cogitaciones pacis et non afflictiones, invocavitis me et ego exaudiam vos, reducam captivitatem vestram decunti locis, benedixisti Domine terram tuam, avertisti captivitatem Jacob. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dici Dominus ego cogito cogitationes pacis et non afflictionis, invocavitis me et ego exaudiam vos, et reducam captivitatem vestram decunti locis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra basso minimo, bone volontatis, lauda. C'est moi qui fais correction, pas vous et caméra facile sur moi. Benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias santimus tibi, quater magnam gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater, omnipotent, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus salus Dei, Filius Patris, qui colis peccata mundi, miserere nobis, qui colis peccata mundi, suscite deprecationem nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, gloriatus solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritus, in gloria Dei Patris. Fili dilectissimi. A sacros in diaconatus ordinum promovendus, iterum ita quae iterum considerare debes attendere, quodonus odie ultro aperis actenus enim liberes, licerque tibi pro arbitrio et secularia vota transire, quod sium ordinem susceperim amplium non licet tibi a proposito resilire. Sed Deo qui servire regnare es perpetuo famulari, et castitatem illo adjuvante servare oportevit, alque in ecclesia ministerio semper esse, mancipatum proinde, dum tempus est cogita, et si in sacro proposito perseverare, placet in nomine Domini ascere. Un passo. Deo gracias. Let's to pray all the saints for him, for he received the grace of the Holy Spirit and received this vow, our Lord, of his. Nous allons nous agenouiller
pour implorer la grâce du Très-Haut à travers les litanies. Ok, tout le monde doit mettre à genoux pour ensemble. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe audinos. Christe audinos. Christe exaudinos. Christe exaudinos. Pater de celis Deus. Miserere nobis. Filii Redemptor mundi Deus. Miserere nobis. Spiritus Sancte Deus. Miserere nobis. Sancta Trinitas Unus Deus. Miserere nobis. Santa Maria. Ora pro nobis. Santa Dei Genitris. Ora pro nobis. Santa Virgo Virginum. Ora pro nobis. Sancte Michael. Ora pro nobis. Sancte Gabriel. Ora pro nobis. Sancte Raphael. Ora pro nobis. Omnes Sancti Angeli et Arcangeli. Orate pro nobis. Omnes Sancti Beatorum Spiritum Ordine. Orate pro nobis. Sancte Ioannes Baptista. Ora pro nobis. Sancte Joseph. Ora pro nobis. Omnes Sancti Patriarchi et Prophete. Orate pro nobis. Sancte Petre. Ora pro nobis. Sancte Paule. Ora pro nobis. Sancte Andrea. Ora pro nobis. Sancte Jacobe. Ora pro nobis. Sancte Ioanne. Ora pro nobis. Sancte Thomas. Ora pro nobis. Sancte Jacobe. Ora pro nobis. Sancte Philippe. Ora pro nobis. Sancte Bartolomee. Ora pro nobis. Sancte Matteo. Ora pro nobis. Sancte Simon. Ora pro nobis. Sancte Tadeo. Ora pro nobis.
Sancte Maria, ora pro nobis, Sancte Barnaba, ora pro nobis, Sancte Luca, ora pro nobis, Sancte Marce, ora pro nobis, omnes sancti apostoli et evangeliste, orate pro nobis, omnes sancti discipuli Domini, orate pro nobis, omnes sancti innocentes, orate pro nobis, Sancte Stefane, ora pro nobis, Sancte Laurenti, ora pro nobis, Sancte Vincenti, ora pro nobis, Sancti Fabiane et Sebastiane, orate pro nobis, Sancti Ioannes et Paule, ora pro nobis, Sancti Cosma et Damiane, ora pro nobis, Sancti Gervasi et Protasi, ora pro nobis, omnes sancti martires, orate pro nobis, Sancte Silvestre, ora pro nobis, Sancte Gregori, ora pro nobis, Sancte Ambrosi, ora pro nobis, Sancte Augustine, ora pro nobis, Sancte Hieronime, ora pro nobis, Sancte Martine, ora pro nobis, Sancte Nicolae, ora pro nobis, omnes sancti pontifices confessores, orate pro nobis, omnes sancti doctores, orate pro nobis, Sancte Antoni, ora pro nobis, Sancte Benedicte, ora pro nobis, Sancte Bernarde, ora pro nobis, Sancte Dominice, ora pro nobis, Sancte Francisce, ora pro nobis, omnes sancti sacerdotes et levite, orate pro nobis, omnes sancti monachi et eremite, orate pro nobis, Santa Maria Magdalena, ora pro nobis, Santa Agata, ora pro nobis, Santa Lucia, ora pro nobis, Santa Agnes, ora pro nobis, Santa Cecilia, ora pro nobis, Santa Catarina, ora pro nobis, Santa Anastasia, ora pro nobis, omnes sancte virgines et vidue, orate pro nobis, omnes sancti et sancte Dei, intercedite pro nobis, propitius est tu, pace nobis Domine, propitius est tu, exaudi nos Domine, ab omni malum, libera nos Domine, ab omni peccatum, libera nos Domine.
passionem tua, Libera-nos, Domine, per mortem et sepulturam tua, libera-nos, Domine, per sanctam resurrectionem tua, libera-nos, Domine, per admirabilem ascensionem tua, libera-nos, Domine, per adventum Spiritus Sancti Paracliti, libera-nos, Domine, in die judici, libera-nos, Domine, peccatores, te rogamos audi nos, ut nobis parca, te rogamos audi nos, ut nobis indulgia, te rogamos audi nos, ut veram penitentiam nos perducere vinieri, te rogamos audi nos, ut ecclesiam tuam sanctam regere conservare vinieri, te rogamos audi nos, ut omnes ecclesiasticos ordines in santa religione conservare vinieri, te rogamos audi nos, ut inimicos sancte ecclesiae humiliare vinieri, te rogamos audi nos, ut non met ipsus in regibus et principibus Christianis pacem et veram concordiam donare vinieri, te rogamos audi nos, ut cunto populo Christiano pacem et unitatem largiri vinieri, te rogamos audi nos, ut nos met ipsos in tuo santo servicio confortare et conservare vinieri, te rogamos audi nos, ut mentes nostras ad celestia desideria erida, te rogamos audi nos, ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna bona restitua, te rogamos audi nos, ut animas nostras fratrum propinquorum et benefactorum nostrorum ab eterna damnatione eripias, te rogamos audi nos, ut fructus terrae dare et conservare vinieri, te rogamos audi nos, ut omnibus fidelibus de fonti pacem et veram recum aeternam donare vinieri, te rogamos audi nos. Utum electum benedicere vinieri, Te rogamos audi nos, utum electum benedicere et sanctificare vinieri, te rogamos audi nos, utum electum benedicere, sanctificare et consecrare vinieri, te rogamos audi nos, ut nos exaudire vinieri, te rogamos audi nos, Filii Dei, te rogamos audi nos. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Nos ponemos de pie. Luxer, accepturus filius dilectissimus, mea officium sum diaconatus sedulo attendet, quale ministerium tibi traditur, sub diaconum enim oportem aquam al ministerium altaris preparare, diacono ministrare, palas altaris et corporali abluere, calicem et patena minuso sacrifice, e idem offerre, oblaciones que venium in altare, panes propositiones vocantur, de ipsis oblationibus tantum debet in altare poni, quantum populo possit sufficere, ne aliquid putridum in sacrario remaneat, pale questum substratorium, altaris in alio base deben lavari, et in alio corporales pale, ubi autem corporales pale lote fueri, nullum alium linteamen deben lavari, ipsaque lotionis acum baptisterium deben vergi, stude itaque ut istra visibilia ministeria queliximus nitide et diligentissimi comples invisibilia orum exemplo perficias, altare quidem sancte ecclesia ipse es Christus, teste Ioanne, qui in Apocalipsis su altare aureum se vidisse peribet stare ante tronum, in quo per quem oblationis fidelium Deo Patri consecrantur, cuius altaris pale et corporalias sunt membra Christi, scilicas fidelis Dei, quibus Dominus quasi vestimentum preciosi circumdatur ut ait salmista, Dominus regnavi decorum indutus est, beatus quoque Ioannes in Apocalypsi vidis filius hominis prescinctum, sona aurea ides sanctorum caterva, si itaque humana fragilitate contingiat italico fideles maculari, prevenda essa nobis aqua celesti doctrine, qua purificati ad ornamentum altaris et cultum divini sacrifici redet. Esto ergo talis qui sacrifici divinis ad ecclesia Dei, hoc es corporis Christi digne serviri valias in veras, et catholica fide fundatus, quoniam et ait apostolis, omne quod non es ex fide peccatum est, sismaticum est, et extra unitatem ecclesia est. Et idio, si usque non fuisti tardos ad ecclesiam, amodo debes esse assiduus, si usque nunc somnolentus amodo vigil, si usque nunc ebriosus, amodo sobrius, si usque nunc inhonestus, amodo castus, quod ipse tibi prestare dignetur, qui vita regna Deus in saecula saeculorum. Amen. Vide cuius ministerium tibi traditor, idio te ex almonio, utita te exhibias, udeo placere posses. Oremus. Deum et Dominum nostrum, fratres carissimi, superum servum sum, quam ad subitaneam
Oremus Deum ad Dominum nostrum, fratres carissimi, ut superum servum sum, quam ad subdiaconatus officium vocare dignatus est, infundat benedictionem suam, et gratiam ut in conspectu eius fideliter serviens predestinata sanctis premia consequatur adjuvante Domino nostro Iesu Christo, qui cum eo vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Lectamur genua. Levate. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterna Deus, benedicere dignare, famulum tum quam ad subdiaconatus officium eligere ignatus est, Spiritus sapientia et intellectus, Spiritus consilii et fortitudinis, Spiritus scientiae et pietatis, et replias eum Spiritu timoris qui, ut eum in ministerio divino confirmes, ut obediens facto addicto parens, tuam gratiam consequatur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Accipe amictum perquem designatur castigatio vocis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Accipe manipulum. Perquem designatur fructus bonorum operum in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hoje
Pauli Apostoli al Thessalonicenses. Fratres, gratias agimus Deus semper pro omnibus vobis, omnoriam restri pacientes in orationibus nostris, sine intermissione, memores operis fidei vestri, et laboris, et caritatis, et sustenentia spei Domini nostri Iesu Christi, ante Deum et Patrem nostrum. Scientes fratres, dilectia Deo electionem vestra, via Evangelium nostrum non fuit al voi, in sermone tantum, sed in virtute et in Spiritus Sancto, et in plenitudine multa, sic ucitis quaes querimus in vobis propter vos, et vos imitatores nostri fati estis, et Domini excipientis verbum in tribulatione multa, cum gaudi Spiritus Sancti, idae factis sitis forma omnibus credentibus in Macedonia et in Achaia. A vobis enim diffamatus et sermo Domini, non solo in Macedonia et in Achaia, sed in omni loco fides vestra, questa Deum profetae, ita non si nobis necesses qui et quam loqui, ixem de nobis annunciam qualem introitum abuerimus salvum, et commodo conversi estis a Deum a simulacri, servire Deo vivo et vero, et expectare Filium eius de celis, quae suscitavis et mortuis Iesus, fieri fuit nos a vira ventura. Deo gracias. Liberasti nos Domine sapientiibus nos, et Deus que nos soverum confudisti, in Deo laudabimur tota die, et in nomine Tuo confitebimur in seculum. Alleluia, alleluia. De profundis clamaria te Domini, a te Domine exaudi ratione mea. Alleluia.
reverendissimi pater. Postular sedeta mater ecclesia catholica ut presentem sub diaconum ab omnus diaconii ordinetis. Scium illum deseignum, quantum humana fragilitas nocessinir et scio et testificar ipsum dignium esse ad uius onus officii. Deo gratias. Exemple. Auxiliante Domino Deo et Salvatore nostro Iesu Christo, eligimus sum presentem sub diaconum in ordinem diaconi. Si qui sabet aliquid contra illum pro Deo, et propter Deum cum eo, fiducia exia te dicat, veruntam memor sit conditionis sua. Astem they have something against him. Chers et frères bien-aimés, après le passage du sous-diacre au diacre, au diaconat, donc je vais vous questionner et vous allez répondre à ma question. Connaissez-vous quelque chose ou quelques empêchements qui ne permettent pas à ce que l'exarchus devienne diacre de l'Église? Connaissez-vous? Est-ce que nous connaissons un bagage, monsieur, fait qui ne pas permettre d'entrer dans l'ordre du sacerdoce pour recevoir diaconat? Si nous connaissons un bagage, pas cacher le deal. Est-ce que nous connaissons? Est-ce que les dit pour les diacres? Oui. Oui. Nous rendons grâce à Dieu. Luxer, proveendus Philip dilectissimi, al Leviticum ordinem quotitam opere, al quantum gradum ecclesia scemis, diaconum minimo portet ministrare altare, baptizare, et predicare, sine inveteri leie, ex duodecimuna tribus Levi electa expo speciali devocione tabernaculo Dei, eiusque sacrifici rito perpetuo de servire, tentaque dignitas illi concessa expo nullus nisi, ex eius stirpe a divinum illum cultum, alque officio ministratus ascendere, alio ut gradi quedam privilegio hereditatis et tribus Domini esse mereremur edici quorum odie fili dilectissimi, et nomen et officium tenes qua in ministerium tabernaculi testimoni ides ecclesia Dei eligeres in Levitico officio, quae semper in procinto posita incensabili pugna contra inimicos dimicat. Unde ait apostolum non est nobis colluctatio, adversus carnem et sanguinem, sed adversus principes et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum arum contra spiritualia nequisie, in celestibus quam ecclesiam Dei, veluti tabernaculum portare et munire debes ornatus sancto, predictu divino exemplo perfecto, levi quipe interpretantur addictus sive assumptus, et tu fili dilectissimi, qui ab hereditate paterna nomen accipis esto assumptus a carnalibus desideris et terrenis concupiscensis, quae militan adversus anima. Esto mitidas, mundus parus et castus, sicut decet ministrum Christi et dispensatore mysteriorum Dei.
udigni daris ad numerum ecclesiastici gradus, ut hereditas et tribus amabilis Domini esse meriaris, et quia comminister et cooperatur ex corporis et sanguinis Domini nostri, ab omni vil omni lecebra carnis alienis, siceni maite scriptura mundamini qui feris vasa Domini, cogita beatum Stephanum merito ad precipe castitatis ab apostolicis ad officium istum electus. Cura, luxer, ut quibus evangelium ore annuncias, vivi operibus exponas, ut et dedicatur beatim pedes evangelisantis passion, evangelisantis bona. Ave pedes tuos calciatus santorum exemplis, in preparatione evangelii pacis, potivi Dominus concedat per gratia. Chers et frères bien-aimés, l'évêque vient de définir le rôle du diacre. C'est-à-dire, le diacre, dans son rôle, est d'être le ministre du prêtre. Il l'aide dans l'exercice de toutes ses fonctions sacrées et peut le supplier pour certaines d'entre elles. À la messe solennelle, c'est le diacre qui chante l'évangile. C'est lui qui présente au prêtre la patène avec l'hostie, verse le vin dans le calice et l'offre avec le prêtre à la communion. Il porte le ciboire rempli d'hostie consacrée et peut distribuer lui-même l'Eucharistie. Il peut distribuer lui-même l'Eucharistie aux fidèles quand c'est nécessaire. Le diacre peut prêcher à l'église. Il est capable d'administrer les sacrements tels le baptême, le mariage, etc. Comune votum quam communis Horatio prosequatur, ut ictus ius ecclesia prece, quia diaconatum ministerium preparatur levitice benedictionis ordine, clarescat et spirituali conversatione perfugiens gratia sanctificationes et luce, prestante Domino nostro Iesu Christo, quid cum Patre et Spiritus Sancto, vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen. Oremus, fratres carissimi, Deum Patrem omnipotentem superum famulum, sum quem ad officium diaconatus dignatur assumere, predictiones sue gratiam clemente refundat, e ique consecrationis indulte propitius dona conservet, et precet nostras clemente exaudias, utque nostro hierenda sunt ministerio suum, benignus prosequatur auxilium, et quem sacris ministeris exequendis pro nostra intelligentia credimus, offerendum sua benedictione sanctificet et confirme, per unigenitum filium sum Dominum nostrum, qui cum eo et Spiritus Sancto vivit et regnat Deus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Domino. Gratias hagamos Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Benedignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias aiere, Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, honorum dator omniumque distributor, ad officiorum dispositor, quid te manens innovas omnia, et cuncta dispones per verbum virtutem, sapientiamque tuam Iesum Christum Filium tuum Dominum nostrum, sempiterna providentia preparas, et singulis quibusque temporibus aptanda dispensa, cuius corpus ecclesiam fidelicem tuam celestium gratiarum veritate distinctum,
suorum con connexium distinctionem membrorum, per lei mirabilem tosius compaginis unitum, in aumentum templum tui crescere dilatarique largiari, sacri muneri servitutim trinis gradibus, ministrorum nomine tuo ministrare constitue, electis ab initio levis Filii, quid mysticis operationibus domus, tue fidelibus excivis permanente, hereditatem benedictionibus eterne sorte perpetua, possidere superum quorum, quoque famulum tunque sumus Domine placatus intende, quum tui sacris altaribus serviturum in officium diaconatum supplicites dedicamus, et nos quidem tanquam homines divini sensus, et summe rationis ignari, uius vitam quantum possumus estimamus. Te autem Domine quae nobis un ignota non transium, te occulta non falum, tu cognitores secretorum, tu scrutatores cordium, tu istius vitam celestis, poteris examinare judicio posempem prevalis, et divisa purgare, et eaque sun agenda concedere. Comme le presbytérat, le diaconat se confère par l'imposition solennelle des mains et une invocation sur l'ordinance. Accipe Spiritum Sanctum al robor et al resistendum diabolo et tentationibus eius in nomine Domini. Amen. Emite in eum quesumus Domine Spiritum Sanctum, quo in opus ministeri tui fideliter exequendi septiformis, gratie tue, munere roboretur, abundet in eo tosius forma virtutis, autoritas modesta, pudor constans, innocentia puritas, et spiritualis observantia discipline, in moribus eius precepta tua perfugiant, et sue castitatis, exemplo imitationem sanctam plebs acquirat, et bonum conscientia testimonium preferens, in Christo firmus et stabilis perseveret, dignisque successibus de inferiori grado pereatur, per eundem Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivitas regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Comme le presbytérat, après l'imposition des mains de l'évêque, l'ornement du diacre est la dalmatique et l'étole portée en bandoulière. Pour n'être pas gêné dans ses mouvements à l'autel, le diacre portait autrefois en bandoulière la chasuble ample, vêtement alors commun à tous les clercs. C'est l'origine de la stolalator qu'il porte maintenant. Arcipe stolam candidam de manu Dei, ad imple ministerium Tuum, potens enim Deus ut adiativit gratiam suam, qui vivita regnat in saecula saeculorum. Amen.
Ecclesia Dei, tam pro vivis quam pro defunctis in nomine Domini. Amen. Oremus, flectamus genua, levate. Exaudi Domine preces nostras, et superum famulum tum spiritum tue benedictionis emite, ut celesti mon hereditatus, et tue majestatis gratiam posit acquirere, et bene vivendi alis exemplum prevere. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus Domine Sancte Pater omnipotent, Domine Sancte Pater Fidei, Speius Gratiae, et Profectum Munerator, qui in celestibus et terrenis angelorum ministeris ubiquem, dispositis per omnia elementa voluntatis Tua diffundis effectum, quoque famulum tum spirituali dignare illustrare effectum, o tuis obsequis expeditus sanctis altaribus tuis minister purus, accrescat et indulgentia tua purior, eorum grado quos apostoli tui in septenarium numerum beato Stefano Duce ac previo Spiritus Sancto autore elegerum, dignus existas virtutibus universis cujus tibi servire oportet instructus, tibi complaciat, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum, sursum corda, habemus ad Dominum, gratias agamus, Domino Deo nostro, dignus et justum dignum et justum et cum et salutare, nos tibi semper tubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui cum unigenito Filio Tuo et Spiritus Sancto unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae, Poderium de Tua gloria revelante te credimus, od de Filio Tuo, od de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus, ut
ut in confessione per sempiterne deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate odoretur qualitas, quam laudan angeli elque arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui noces acclamare quotidie, una voce dicente.
omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu Agnus Dei qui tollis peccata mundi, misericorde. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Pax tecum. Donnez-vous la paix. Domine non sumis. Domine non sumis. Domine non sumis. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria, Santa Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioannis Baptista, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis Testificatio, et applicati inimicati gratium. There is
Dominus vobiscum. Et